меньше, чтобы не усадить аккумулятор. Прывітанне спадарства. Сегодня я добрался до такого места, як Рыбуни. Сейчас я переключусь, чтобы вы глядели не на меня. Звычайно, это место працуе до 4 дня, але так як ноч музеяў сегодня, то гэта працуе нашмат даўжэй. Спачатку я вам покажу вось такі вось від адсюль Еревана. Які-то проспект. Ну что, поднимаемся. Застаецца зусім недоўга, каб паглядзець то месца, адкуль пачаўся некалі Ереван. Скажем шчыра, я тут не быў, поэтому что мы побачым, які я не ведаю. Від адсюль то як мінімум эпічны. Спадзяюсь, больш-менш нормальны гук. Ось там некія горы нават відаць. Это, я так разумею, з таких блокаў будавалась сама цытадэль. Вось гэты чалавек, магчыма, будзе крышачку расказваць і гідам пабудзе, бо ён вельмі пакапаў інфармацыю. Не будзеш гідам? Все, що я ведаю, що гэта фартэца трывалы час была фактычна ўсходняй акраіною Уральского царства, и только уже на самом конце его існування. А ну-ка возьми-ка сюды, расскажи. Не, ну як, ты ж говорил зараз. Просто гук. Не можу. Ну ладно. Ну рассказывай, я перекажу. Доўгі час гэтага цытадэль была усходняй мяжой Уральской дзяржавы. Уральское царство. І толькі калі пачаўся заняпад гэтага царства, калі яно зазнала паразак ад асірыйцаў, то заходнія тэрэны яны адпалы, і урядоўцы яны прыехалі сюды. Одним словом, толькі калі Асірыя змагла перамагчы Урарту, уся заходняя частка Урарту адпала, і сюды переехали кіраўнікі, все кіраўніцтва Уральского царства, і гэта стало цэнтрам Урарту. Дарэчы, ніколі не бачыў у Ереване, глядзіце, і сколькі макаў прыгожыя. Ну і, конечно, варыянты рамонак. Цікава бы падняцца туды. Потым што? А потым сюды прыйшлі перскія загарбнікі. Але гэту фартэцу уральскія урядоўцы аддалі без бою. Таму яна вельмі гарна захавалася. Каб тут было бы баі, то тут бы была бы проста гара. Ось так. Одним словом, калі пасля асірыйцаў сюды прыйшлі персы, персідская імперія, гэту фартэцу здалі без боя. І таму яна хоць як-то захавалась. Вось так вось. Значыць, не ад всіх армянское царство реально змагалось. Куча макаў. Я прямо столько макаў нідзе не бачыў. І рабілась цытадэль, я так разумею, з разнастайных просто абцёсаных камянёў самых розных памераў. Цяпер мы чамусьці ідзем уніз. Я спадзяюсь, гэта... Мы там паднімаемся. А, там едзе падняцца. Ну, паглядзім. Пазней, калі што... Тут было перский город, и
нават ёсць даныя, што тут існавала перская царква. Таму горад занепав не адразу. Одним словом так. Персидские храмы тут были, инфа, и они дзейнічалі, и поэтому город довольно долго страчваў свое значение. Далёкі, не адразу быў заняпад. Во, вось гэта штосьці вельмі цікавае. Зараз я, мабыць, падыйду і пачытаю вам, што гэта. Землеробство в Урарту. В Урарту великое значение мали живеловодство и землеробство. Прокопанные урарцами огроменные ирригационные каналы, некоторые з яких функціонують дагэтуль, мали першаступовое значение для землеробства, садоводства и виноградарства, так само для развития інших галін гаспадаркі. Багаты археалагічны матэрыял, знойдзены тут у час раскопак, паказвае тое, што ў Урарту вырошчваліся такія злакі, як пшаніца, ячмень і проса з алейных культур канапля і кунжут. Убачце, канапля не заўжды была штукаю, якую кураць. З бобовых нут і чечавіца, а з пладовых яблыкі, персики, грецкие орехи, гранаты, дробноплодная вишня, слива и виноград. Доследование виноградных косточек показало, что в Араратской долине в краине Аза вырощивалось каля 12 сортов винограда. Ну, мабуть, для тых часов это багато. Сярод іх асаблівага увагі заслуговують воскіат, харджі, мсхалі, Арарат, Ачабаш і некалькі сартоў чорнага вінаграда, якія дагэтуль вырошчваюцца в Арменіі. Ды ладно, гэта прям самыя старажытныя сарты вінаграда, дашэйшыя да нашых дзён, хіба што. Вынікі раскопак пацверджваюць, што урарцы займаліся таксама вырошчваннем бахчавых культур, сярод якіх асаблівае месца займаў кавун. Захоўваючыся в амбарах цытадэлі злакі, пералічваць не буду, маюць мясцовае паходжанне. Арменія з'яўляецца адной з тых краін света, в якіх старажытнейшых часоў займались культываваннем раслін. Аб гэтым сведчаць клінапісныя запісы 9 стагоддзя аж на 9 стагоддзя да нашай эры. Археалагічныя матэрыялы і іх даследавання. Жыхары армянскага Нагор'я, акрамя атрымання мукі і пшана з злакаў, пеклі да таго ж круглы хлеб з проса, дарэчы, і зараз хлеб пекуць круглы і авальны. А таксама спосабам ферментацыі з ячменя і проса выготавлялі алкагольныя напоі. Вось так вось. Ну, пойдзем далей. Дарэчы, спадарства. Адразу скажу, што так як я на ярком сонцы, я не магу прачытаць, калі хто піша каменты, таму сёння на каменты я не адрэагую, прабачце. Да таго ж, калі хто не ведае, канал мой беларускамоўны, пагэтаму я веду яго па-беларуску. О, жоўта-блакітныя колеры. Яны яшчэ з Урарту, аказваецца, пайшлі. Ну і кожны, хто зайшоў на мой канал, згодны, што жыве Беларусь, слава Украіне і Сакартвела гаўмарджос. И Путин хуйло. Ну, идем далей. Вывучаем, что такое рыбуни. Зараз, я так разумею, мы пойдем вон туды. Я спадзяюсь, что мяне добра чутно, тому что тут вельмі некепскі ветер пачынаецца. Вось, я так разумею, план цытадэлі, якой яна была. Подойду, покажу вам довольно крупно его. Ось так яна выглядала в вышыні птушынага палёта. Ну а тут можете паспрабаваць поставить потым на паузу и почитать, где и что. Ладно, рухаемся далей, спадарства.
Я планував в інше місце, до речі. Чому-то показано, що здимки заборонені. Я сподіваюся, що мене ніхто не буде в'язати. Офіційно. І здимки з дронів. Професійно. А, ну тоді добре, що я не взяв професійну камеру. Вона, коли що, в ремонті, поэтому я б її не взяв, навіть коли б захотів. Барел здесь. Не против, когда я сниму? Стрим веду. Можно. По стенам и ходить наверху. Хорошо. А может расскажете, чтобы мне меньше времени тратить? Куда мне интереснее пойти? Все интереснее. Все прям? Да. Блин, ну тогда будем все хорошо. Все снимать можно, поэтому вам покажу. Я знаю, что из наших богатых то сейчас не ризикне ехать в Армению. А поглядеть такие штуки вельми цікаво. Ось такі приступки, зроблені з каменів. Ось клинопись. Надпись об засновании крепости. В 782 году до нашей эры царь Аргишти оставил шерох надписів об засновании крепости Еребуні. Ось так ось. Я вельми сподіваюсь, що мені зараз нормально чутно, бо вітер тут, звісно. Уявіть, який від отсюль. Гэта тут некалі быў калонны зал. Калённая заля. Цікава, што гэта за калённая заля. Зараз паспрабуем прачытаць. У канцы 17 стагоддзя на нашай эры внутры крэпасці Эребуні адбылись архітэктурныя змены. Гэта падзенне ўрарскай дзяржавы праз некаторы час. Частка храма бога Халдзі была реконструирована и перетворена в колонный зал, состоящий из 30 колонн. Позднее, в часы правления армянской династии Ервандидов, когда Армения стала часткой персидской Эхеменидской империи, Эребуні перетворился в центр одной сатрапии этой империи. Мяркуючи по захаваўшимся каменным основанием, у залі ён маў 5 шэрагаў драўляных колонн, по 6 у кожным шэрагу, якія падтрымлівалі плоскі дах. Верагодна, гэта светская пабудова служила месцам для афіцыйных прыёмаў, святкаванняў, нарад і сабранняў, што ў сваю чаргу падкрэслівае значэнне Эребуні ў перыяд правлення Ервандидаў. Раскопки показали, што сцены не малі фрэсак, а тыя, што былі заляпаны глінай. Гэта можа сведчыць аб тым, што сцены калоннага зала калісьці ўпрыгожвались дыванамі. Ішлі далей, будем глядзець, што тут яшчэ можна ўбачыць цікавае. Спадзяюсь, аматары, туды можна пайсці. Зараз ходзім, пачакай. Храм бога Халдзі. Храм бога Халдзі гэта вот туды, я так разумею. Альбо сюды. А не, гэта сюды. Пашлі сходзім у тое, што засталося ад храма бога Халдзі. Але за 2800 гадоў, я думаю, гэта добра, што і так засталося. Просто вай, а тут ці хорошие. А мы, мабыць, выходзім з бакоў, я так разумею, гэты храм. Вельмі цікава. Ну, трэба вяртацца. На сцены сказалі не залазіць. Хаця я залазіць на сцены не буду, але пройдусь і пакажу, як выглядае зараз Ереван адсюль. І вы просто зможаце ўявіць, якія камяні, што можна было бачыць
адсюль раней, калі даводзілася абараняць гэта месца. Хаця, як практыка паказала, яго абаранялі не заўжды, а часта здавалі без боя. Ну тут агляд здаравенны, аграменнай часткі вакол. Ладно, пайшлі назад. Хоп, ідем назад. Ось так ось. Ну на камяні. Гэта... Да, сюды таксама зойдзем. Пабачым, што тут і як. Па сценах сказалі не лазіць. Я і не буду. Прикольно, конечно. А, вон туди можна було пройти. Ха. А я думаю, мы туда и пройдем. Зараз пошли спускаться. Тут все глина. Так мы ж там. А сюда. Ну, пошли. Человек-проводник прямо везде. Не, мы можем. И мы не могли там пройти. Мы не могли там пройти так. Нам придется как воры заблытаться и их тут заколоть. Пройдем, побачим, что тут є яшчэ. Во, штосьці захавалася. Так разумею, такие были колонны. О, тут есть надписи, яким 2800 годов. Даша, Артем, Ева. Ага, и колеры прикольные. Желто-блакитные, да? Да. Кто бы мог подумать. Это означает, что тут мешкала своя и жила. Вот так. Вот так. Гэта, мабыць, сучасная уже ледяная дорожка. Наўрад ці гэта было в тыя часы. І вось такія шырачэзныя сцены. Цікавыя. Хто іх павінен быў абараняць, стаяў наверсе на этих стенах ці за імі. Я па шчырасці не ўпэўнены, што гэтыя балкі змаглі перажыць 2800 гадоў. Гэта хутчэй за ўсё нейкі навароб. Ну і, канешне, куды ж без надпісей не 2800 гадовай даўніны, дзе турысты штосьці драпалі сваімі дрыжашчымі рукамі. Ой, Света некая драпала. Ну да. Пішли далей. О, мы можем пройти. А я прошел бы сюда. Хотя пошли сюда и спочатку. Зернем, потом вернемся назад. Конечно, все будут сказать, что это балки 2800 годовой даўніны. Але я разумею, что, як і вы, что это казка, конечно. А это же правда захавалася з тих часів. Не могло древо не хлявець. Любое, ці арвянское древо святое, хочу сказать, и не под ладно часу. Так, яно же по богами мне. А, да, яно богами ахоўваецца, поэтому з ім нічога не адбываецца. Ну да. Вось такие. О, Ось тут некі пакой быў, невядома што, але штосьці тут было. Магчыма, нават басейн. Альбо резервуар для воды. Так, ну там вон загарожена. Поэтому я зараз зайду сюды і пагляджу. Ха, такая, походу, вельмі падобная на той
на ўваходзе было написано. Ага, просто пакой. А там ёсць шпатель. Ага. Зараз бачым. Тут таксама ўваход і таксама пакойчык. Такі самы. Дарэчы, спадарства, калі каму цікава і зайшлі глядзець, пастаўце, калі ласка, падабайкі. О, лебяда. А чаго яна так? Ну чаго, яна знайшла месца, дзе яе не чапаюць, і дзе яна можа расці. Хаця больш похожа ўсё ж не на лебяду, а на нешта іншае. Пайшлі назад. Вельмі вузкія праходы, я скажу. Ну сюды я уже не пойду. Ну там вон рыдлёўка стаіць, але іна ж мне не патрэбна. Можна каваць. А для чаго толькі? Прикольно. Ага. Не, туды я не пойду, тут вы бачыце загон. Хто ведае, магчыма, тут былі якія-небудзь жывёлы утрымлівались. Але чамусьці перакрыта, каб людзі туды не хадзілі. Хутчэй за ўсё, таму што магчыма, там что-то недорас. Покрыто неким тростником поверх по балках. Ха, цікаво, конечно. Рыбуні. Год я сюды збіраўся і нарэшце попаў. Гэта што, мабыць, якія-то калоны былі. Подозрюю, што яны былі з кучы кругляшоў каменных, а магчыма драўляных, каб дах падтрымліваць. Вось так. Вось мы. О. І вось так стаялі людзі і глядзелі ўніз. Магчыма, не факт. Зато як эпічна адсюль глядзіцца Ерэван. Пайшлі далей. Ну што, ідзем? Не будем перешкоджать фотосессии. О. Вось мы и подходим. А, это верхний уровень, а вот там, куда мы шли, ніжэйшы уровень. Прикольно, конечно. И нечакана. Але разумно. Не ведаю, что это. Но выглядае, як такія ходнікі зробленыя. Наогул мы пошли по ходу туды, куды нас просили не ходить. Пошли назад. Ну по стенах же просили не ходить. Блин. О, провожатый. Ну веди, провожатый, куды ты зараз доведешь? Ну там люди стоять. Тыя люди, які не послухали, стой. Нешта я не упэўнены, что я сюда и хочу идти. Пошли назад, тут раўней можно пройти. Ну цемент, я так разумею, гэта уже навароб. Наўрад ці гэта так было зроблена адразу. Хутчэй за ўсё, вось як там, дзе мы праходзілі, в арыгінале было. О, куди тут спускаться? А во, є дорожка, до речі. Я пойду сюди. Хоп, хоп. Хтось тут докладно ходив. Да. І всюди маки. Прикольно, конечно, стільки маків я насправді ніде не бачив у Арменії. Цікаво, ну ось гэта зверху навароб, ці гэта все ж арыгінальна так было зроблена пакрыццё. Хацеў бы я, конечно, ведаць. На жаль, я не ведаю, у каго пра гэта даведацца. Ну што, пашлі назад, вон туды. Тут мы не спусцімся. І вон дорожка.
Чалавеку няма пакоя. Ладно, прысяду, паглядзім, пакуль ён сюды дойдзе. Вон некая пляцоўка, на якой написано ВС. Показник. ВС это ж прибиральник. А что, прям там сверху на кого-то можно? Ну, это прикольно, конечно. Але я не хотел бы так робить. Вот такая 2800-годовая крепость. Да, хотел бы я поглядеть, сколько сейчас народу меня глядит. И некая ниша. Здохше древа. Колькі каментаў, колькі падабаек. Так, і памерлае дрэва. А магчыма, просто не прачнуўшаяся. Вай нас вывело. И поэтому придется караскаться. Гэта не складно. Я просто покажу, як прайшоў чалавек. Гэта не складана. Цяпер я. А, мы тут были. Мы тут былі, гэта так. Цяпер можна ісці на выхад. Я хочу зрабіць красивую святлину з маками. Чалавек хоча фотку. І що ти прапануєш? Маки шукать. Маки шукаць, і ты в іх ляжеш? Просто придумать маки. Можна, але пакуль я здымаю, у меня занятыя руки, я тебе не сфоткаю. Гэта зразумела. Поэтому, калі дойдзем до макаў, дзе можна зрабіць фотку, я здыму, як чалавек ляжа альбо сядзе ў маках і скончу стрым, каб сфоткаць чалавека на памяць. Ну, прикольные, конечно, приступки, я скажу, с каменёў. І я на дзіва, яны даволі роўныя. Ось такая крепость Рыбуни. Что ж, спадарства, ведем человека, где его фоткать, ці не? Не, я пожартовал. Я вот сейчас дойду до той лавки, сяду и в тени, где буду бачить что-ничто, спыню стрым. Будет больш-менш зручно. І сёння, калі все нормально, я зраблю ще з Матадарана стрим, в яким покажу кучу рукописей старожитних. Зараз ви побачите. Ось я такі. 4 подобайки. Дякую, спадарство. Глядіть, мені чомусь один чоловік на дадений момент. Ну так само бывает, да, вот человек смеется с меня за это. Але ж гэта не значит, что меня весь час столько глядела. Протяглость стрима 29 хвилин. Ну что ж. Не, я сейчас зерну, может, хто якія коменты писал. Дивно, редкий стрим, калі ни одного коммента. Офигенно. Ну ладно, спадарство. Сёння яшчэ один стрим я паспрабую зрабіць. Дзякуй тым, хто быў на стриме. І дзякуй за падабайкі. Все, до сёння, до наступного стрима с Матадарана. А где наш компания?